Lebrok lada pi yo kumni pa monetization status hani pi ka atho views ne lada pi yo kumni the mod phim la cho ban kamai bisa na Facebook pi don kam ban ai ga reviews so if you do pa any screenshot banga IP hani pi da ladangi post text ro ngi la ban kamai bisa ladangi bo story ro ngi la ban kamai bisa ladangi upload photo ro ngi la ban kamai bisa ani de jong Facebook manchwa he ngala persyo thoi bi hagni channel jonga kumnu phila aban kemai bisa dagani Facebook ladapi upload foto ladapi upload story ro phila aban kemai ngala chna video dang mabun ha bro kim ngai te uni de uwe ude subscriber jonga he u active ha Facebook la don 9000 plus follower ha Facebook to la yo egani content monetization tamba uwe pakla ule da baita u yo egani monetization status to lada u yo kumni mod lada ula aban kemai ro umla ra ban kemai kum jo mod umla ra ban kemai chipon duna ha advertise kan poi ha ni ha profile jong o da duna ha jing kamai ro da baita hagani video lada phi yo kumni kumno ban fix gani problem ngan pasnyo thoi bi soi viro lada phi yo kumni problem awi pidon kam ban tipa yuj phanga tarongan pasnyo thoi bi hagani video lada phim paita ni video dolas aden piro pila ban yo kumni lada phi yo kumni blog yo jing jari phi ma phi wan ha Facebook ban kamai bisa de nem lada phi wan ha Facebook ban kamai bisa da pidon kam sisa ban pa ni video namar lada kala monetize ro lada phim la ra ban kamai yo jung tay yo Facebook kala IP content monetization pila la ban kamai bisa lada phi upload photo lada phi post any text ro pila ban kamai lada phi bo story pila ban kamai lada phi bo lada phi upload reels pila ban kamai lada phi upload video pila ban kamai yang ba lada pila aban kamay ro lada pimti pira ya policy jong ani Facebook kumno hi pila aban yo bisa lada pi thap ar lai sau lagi video haden pin yo kumni monetization status in I restriction ipi pimla araban kamay sibon haden yo jing jari pi paita lada pi yo content monetization away pi don kam haban tip atangan pesyo toy bi hagani video jonga chua ban stangani video lada pi new hagani channel jonga se ban subscribe ni channel no one share ni video blog jompi so one like ni video so one comment hagani video de no jompi ngan like ngan I had a comment jompi tepai blog mentang ngan record ke mobile screen jonga daf ngan pen ib full detail chani ya bonga pen ib menta full detail ngan pen ib data content monetization kumnu ngila ban yo changata ngan pusyo toibi te kumnu ban so legani changata ngan pusyo toibi hagani video blog I hope he like ini mobile screen jonga temen first of all ngan like hani professional dashboard tada klik hani professional dashboard blog kan pre kumni ngan klik hani monetization dengan klik hani content monetization first of all ngan pani pro vp mut ladangi upload video ladangi upload foto ladangi post story ngi la ne man kamai bisa da Facebook pai ata we example pai estimated earning hani kanu $0.23 mut ani account la kamai $0.23 te hani pai phi photo text and story mut the photo the text the story ani bru ka kamai bisa tepai hani phi $0.23 la kamai the away mistake ki le yo blog kim jo pa video jong ngala pasyo tho a video lada phi kwa egani first of all like upload la video jong ki we like upload la photo jong ki we ngala ong ha video the bon ki pro em kim jo ngai le bhai ta ki yo ani by monetization status your profile lost access to some monetization tool the hanika see what you can do to start earning with those tool teman ladang klik hani view blog company kumni hani view ka ong pai ikra bhai ni ma hani ka thok kumno your ability to earn is limited mun ban kamai dengan Facebook la limited nomor video itu monetization status your profile lost access to some monetization tools because your content was flagged by our technology ani technology jongani Facebook kala flag ya content jopi bapi upload ye unoriginal content if you reflag it again you could lose access permanently tani Facebook ka ang kumno ladaka chembyang yagata unoriginal content ha ni ha hagani ha profile tekan pin loss yagani permanently access mut chirta phimla so ban kamai dagani account jompi tekala tho ani you could lose access permanently te khani pogat katho what this mean kai gani te ladang khra ni hani katho kumno you can earn money from your video and reels manta phila ban kamai daga reels ba daga video but can still earn money from post with image or text hani ka ang phila ban kamai daga video ro daga reels ro ini kala phila sa ban kamai tang bahani but still mut
pila aban kemai daga ni da post ro daga image ro da text ro ka ong still pila aban kemai dang mam de jo kumjo pila aban kemai sibon motis ngi ki pila aban kemai $0.05 ne $0.1 ne pila aban kemai $0.9 kumta manchwa dang ba menta kala limit ka thokum ni hang ni tapai ni your profile lose access to some monetization tool. Your profile activity does not follow our rules around original content. The clearly your profile activity does not follow our rule around original content. See what your options are regain to access. Teladang klik ni find out more honey company people ani Facebook ka IP kania monetization status. Tapai ini why this happen pi ka thohang ne khrap hai ni mo. Your profile share content that our technology detected as unoriginal or repurposed from other source with limited added value. Tehnika ang Kumno arjay away kadai video ne photo ne ye bafi upload kidai unoriginal pi ka thoni unoriginal mut kamdere original so we hani repurpose mut don I photo ibram phi upload ijo sijo umlong regumta lada phi la upload away pimla cho upload soisen so we hani ka tho hani other source with limited added value to hani ka angkumno phi download iga photo de we source mut phi download da Facebook mut phi download da Instagram ne phi download da Google ne phi download da YouTube de phi upload iga ta hani ha Facebook jong phi hani kala tho or other source mod mdere da Facebook tang ba the way source kum Instagram kum YouTube kum Google ta bhaita ki IP kani monetization ta hani ngala khre egaru ngala ti video manchwaro ngala pasnyo thoi lada pi ko aban website da Facebook upload original content lay upload re gi photo ba phi download da Instagram da phi upload lay upload re soba upload video photo jong phi pi don kam ban upload lada pi upload jong ki vero hata don I photo na video jong phi ro pero don kam ban kren ban woro tabaita ani kala alus access tang ba ngala appeal ta hani pi in review ka tho ngala review gani ta in review step 1 step 2 la adon step 3 ania Facebook kan check ta ka chim news ngi hade news ngi lada Facebook kan I chance ta phi la byang ban kamai lada kam I chance pim la so ban kamai tamanta lada ngale hani everyday star everyday arts on real everyday bonus everyday content monetization tamanta ani arts on real ni bonus am borok kala apoi hani content monetization lada klik hani bonus am hani ro company re phi e ro pai pi lada klik hani arts on real so am company re phi ini borok porlok kin pani hani content monetization ngan klik hani company pi lada pi kumai di text di photo di story pai da story ro phila ban kamai ngala ong phi ngila na da story da text da photo ro phila ban kamai da video da reels ro phila ban kamai the video reels hani bro kam jo upload hai bhai tam la bhare ban kamai te pai manta la yo chance ban kamai la yo chance mar la yo ega content monetization temon la ban kamai temanta don kam ban le yo don kam ban thak video daily don kam ban upload photo daily don kam ban post story don kam ban interact with follower jong phi hagani ha Facebook eta awailan taladang klik hani see all company kumni dapat hani see all lokal apani ini mostly ki kemai dagania photo text and story tang pada video zero the reels ro zero number don re video reels bag don ba upload pai content monetization hani $0.12 $0.2 $0.01 $0.01 te amot ai bisa te kemai tang ba duna balik nomor kiyo agani content monetization pi ini kiyo agani monetization status tangala review agani ngala pha tekan sim news ngi heten news ngi ngin sapai wai blog phiro la manta phila asyo tho ngi la saban kamai ani day proof art on real Facebook pai ni arts on reels bonus content monetization boro phila banyo da manta phidon kamban le yungan pan ip kumnu ni bru ga yo rama ani day account jong atu bro dal dangale chopo em kale kumnu kathapi photo ki community tax ini de tax post ini diniro phila aban kamai video euro ro phila dollars ro phila aban kamai I photo ro phila aban kamai da story ro phila aban kamai la da pi bo story da story ro phila aban kamai the blog I hope blog phila so do phiro la aban upload photo upload community
ini text ini day text kumni ro phila aban upload daily phila aban check ini account nomor hagani account phila aban tebo ngidon kam ban thap kumni daily pidon kam ban thap teman tangala ni pi gani monetization do lang ni monetization page ani ngi kwa gani content monetization the new bro pa ni video stang no ban upload text upload photo upload reels upload video hani ha Facebook jompi lada pi yo agani content monetization blog la abang pila la ban kmai te lada pi upload photo text ros nya ban upload jompi lai upload la jongki we the blog I hope pila so to kumnu ban so legani monetization status lada pi yo strike kumnu ban so legani ngalap so to be gani video te lada pi kwa agani content monetization pi don kam ban upload project don kam ban upload photo pi don kam ban upload text pi don kam ban post status pi don kam ban post story pi don kam ban upload reels pi don kam ban upload video hagani ha Facebook jongpi like pai de yigi we lada pi kwa ban kmai nama lada pi upload ha profile jongpi ba kmai mbere ki bro ki kmai da bahita like pai de yigi bro ki ong UEP pi thap pi pensio tho ne pi kwa ban chat upload your video daily pi don kam ban upload pi laban upload r likely daily pi laban upload ne likely chpotli lo pi laban upload depend ha pi kanu pi laban upload chisngi ang ba pi don kam ban upload lada pi upload ai pi laban yo menta pi la so tho the so be important ba ade profile jompi mod don kam tang i original content jongpi mdere jongki we like upload like download da Instagram ta upload ha Facebook like download da YouTube ta upload ha Facebook like download da Google ta upload ha Facebook la da pile kumni pinyo ay gani aden pimla araban kumai baita la da de profile jompi don kam ban sio to profile jompi mod jompi a video don kam ban lo lada pi upload jongki we pinyo kumni an original content aden yo jingjari pi lada pi kwa isa ban kamai bisa sedang no ban tre sedang no ban upload ha profile jongpi te sedang no ban kamai lada pi kwa jingirap danga pilo la ban follow yang Facebook pila ban join Telegram channel jonga ngan contact badi pi ngan message pi lada pi kwa jingirap ngan check channel jongpi kumnu nga check gani dengan ngan irap ya gani ya profile jongpi the blog I hope pi jing toy gani video jonga like share subscribe ni channel jonga khoble jibo